umugambwe Conservatives uri ku butegetsi hano mu Bwongereza waraye utahukanye intsinzi mu matora yabaye ejo. Amatora yasabwe kuko byari byananiranye kumvikana ku mugambi wo kuva mu bumwe bwa Buraya. Umushikiranganje wa mbere Boris Johnson ati ni intsinzi idasanzwe. Amatora y'amateka muri iyi leta nshya aduhaye uburyo bwo kubaha ubushake bwa demokarasi bw'abaturage b'Ubwongereza. Kizigenza mu bahiganwa Jeremy Corbyn ayoboye umugambwe Leba we yabivuze kwiki. Sinzayobora ishyaka mu yandi matora mu bihe biri imbere. Nzaganira kuri iyi ngingo n'ishyaka ryacu kugira ngo twizeze ko hari uburyo bwo gutekereza ku byavuye muri aya matora. U Rwanda rwongeye guhura na Uganda mu nama yo kuraba yuko bariko barakurikiza umwumvikano bagiranye i Rwanda mu kwezi k'umunani wo kugabanya icuka cazanywe n'imigenderanire ku mupaka hagati y'ivyo bihugu. Muri Afrika y'Epfo sentare yategetse yuko abana bavuka ku bavyeyi batagira ibibaranga bya ngombwa nabo bokwemererwa kuja mu mashure. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino ndetse nabaza muganga. Iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Imbere yo kuja kwidonido kuri ibi vyose mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikizwa na Prudence Ngiyumva. Rakoze Florentine, ishyaka riri ku butegetsi hano mu Bwongereza Conservative ryatsindiye ubwiganze bw'imyanya y'abadepite mu matora rusange yabaye ejo ku wa kane. N'ubwiganze ritigeze rigira kuva mu myaka irenga 30 mu matora yahinduye uburyo abantu batora hano mu Bwongereza. Minisitiri w'intebe Boris Johnson yahuye n'umwamikazi mu ngoro ye i Buckingham kumusaba uruhushya rwo gushinga guverinoma nshya. Yasezeranyije kugera ku byo yemereye abaturage mu bikorwa byo kwiyamamaza kandi ko ngo azaharanira inyungu za buri wese mu gihugu. Amatora y'amateka muri iyi leta nshya aduhaye uburyo bwo kubaha ubushake bwa demokarasi bw'abaturage b'Ubwongereza bwo guhindura iki gihugu kigatungana no kugaragaza ubushobozi bw'abantu bose b'iki gihugu. Umunyamakuru wa BBC aravuga ko ubwiganze bw'amajwi Boris yagize bumuha ubwinyagamburiro muri politike bwo kutongera kugomba gushimisha abagendera ku murongo ukaze ku kibazo cyo kuvana Ubwongereza muri EU, bikaba byanatuma ndetse ashobora gufata inzira iri hagati na hagati. Abategetsi mu muryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi hagati aho batanze impuruza ko igihe cyo kugera ku masezerano y'ubucuruzi nyuma y'uko Ubwongereza buzava muri uyu muryango kizagorana. Amasezerano ya nyuma ateganyijwe kugerwaho mu mpera za 2020. Nyuma y'inama nkuru ya Komisiyo y'Uburayi yaberaga i Buruseli uyu munsi, perezida wayo Ursula von der Leyen yavuze ko hari byinshi bigomba kuganirwaho. Inkuru ya Damian Grammaticus murumva mu ijwi rya Yusufu Mugenzi. Ubwo yageraga mu nama y'ibiganiro n'abandi bayobozi b'ibihugu biri mu muryango w'Uburayi EU, perezida w'akanama k'ibihugu bya EU Charles Michel yavuze ko yifuza guha impundu Boris Johnson. Bwana Michel yakomeje kuvuga ko EU ifite icyizere ko mu nteko nshinga amategeko y'Ubwongereza hagiye kuba mu buryo bwihutirwa amatora ku masezerano yo kuva mu muryango wa EU yamaze kugibwaho ibiganiro. Minisitiri w'intebe wa Irlande Xavier Bettel yavuze ko bibaye byiza ko noneho habaye ubwiganze mu nteko nshinga amategeko y'Ubwongereza. Icyo abayobozi ba EU bategereje kubona nuko ibiganiro byabo n'Ubwongereza bizagenda, nuko umubano w'Ubwongereza n'umuryango wa EU uzaba wifashe icyo gihugu nikimara kuvamo. Bwana Bettel yavuze ko niba Ubwongereza bushaka kugera ku masoko y'ibihugu biri muri EU kidatanze amahoro cyangwa inzitizi ku bucuruzi, EU izasaba Ubwongereza ko bugomba kubahiriza amategeko y'ibihugu by'Uburayi. Bwana Bettel yavuze ko ari nta kirahinduka kuri icyo kibazo. Urukiko muri Afrika y'Epfo rwanzuye ko abana babimukira badafite ibyangombwa bafite uburenganzira bwo kwiga kabone n'ubwo baba bari mu gihugu ku buryo butemewe n'amategeko. Ni urubanza rwajyanywe mu rukiko rukuru mu ntara ya Eastern Cape n'impirimbanyi zivugira abana babarirwa muri 40 birukanywe mu mashuri. Urukiko kandi rwanavuze ko ngo n'abana b'Abanyafurika y'Epfo badafite ibyemezo by'amavuko cyangwa ibibaranga badashobora kwangirwa uburenganzira bwo kwiga. Abana babarirwa muri 900 muri Afrika y'Epfo ntibari bafite ibyangombwa byemewe muri uyu mwaka. Benshi muri bo birukanywe mu mashuri cyangwa se bangirwa ubufasha bwa guverinoma.
leta ya Andhra Pradesh mu Buhinde yatoye itegeko rishya rigamije kwihutisha imanza z'ibyaha bishingira ku gufata ku ngufu cyangwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iri tegeko rishya riteganya ko iperereza rya polisi, urubanza ndetse no gukatirwa ibyaha bigomba kuba byarangiye mu gihugu mu gihe cy'ibyumweru bitatu. Riteganya inkiko zidasanzwe zigomba kwita kuri izi manza gusa ndetse no ku bindi byaha bikomeye by'ihohoterwa bikorerwa abagore n'abana, ndetse no gutanga igihano cy'urupfu kuba hamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu cyangwa gufata ku ngufu bikozwe mu kivunge. Iri tegeko ryatowe mu izina ry'umwana w'umukobwa w'umuvuzi w'amatungo wafashwe ku ngufu akanicwa mu kwezi gushize. Urupfu rwe n'amahano yamukorewe byateye impagarara n'imyigaragambyo mu gihugu. Iyi ni BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no ku mirongo migufi ya shortwave. Abantu babarirwa mu bihumbi muri Algeria bari mu mihanda mu murwa mukuru bamagana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu y'ejo hashize kuwa kane. Barasaba iseswa rya burundu ry'akazu ka politike mu gihugu. Abdelmajid Tebboune yatangajwe nk'umukandida watsinze amatora ku majwi 58%. Abakandida batanu bose bari bafitanye isano n'ubutegetsi bwa Perezida Abdelaziz Bouteflika wahiswe ku butegetsi mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka nyuma y'imyigaragambyo yamaze amezi menshi mu gihugu. Aya matora yabanjijwe kandi n'imyigaragambyo yamaze ibyumweru ikaze yamagana. Abadepite muri Cameroon batangiye kujya impaka zigamije kumenya niba baha ubwigenge uduce tw'abanyakameruni bavuga icyongereza ahapfiriye abantu babarirwa mu bihumbi mu myigaragambyo isaba ubu bwigenge nyine. Perezida Paul Biya w'igihugu aherutse kuvuga kuri iki kibazo akomoza kuguha inyito yihariye idasanzwe utu duce turi mu majyaruguru y'uburengerazuba n'amajyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu mu rwego rwo guhosha amakimbirane. Abanyakameruni benshi bavuga ururimi rw'icyongereza biyumva nk'abasigajwe inyuma na guverinoma yiganjemo abavuga igifaransa mu gihe cy'imyaka myinshi. Abanyamakuru bavuga ko bigoye cyane kugira ngo guverinoma izemere guha ubwigenge bugaragarira izi ntara ziri mu gihugu. Florentine. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru mu buryo burambuye turahera hano mu Bwongereza aho umugambwe Conservatives waraye utahukanye intsinzi mu matora yabaye ejo. Ni intsinzi yahaye uburenganzira umushikiranganje wa mbere Boris Johnson yo guca akomeza umugambi wo gukura Ubwongereza mu mwe bwa Buraya, ari nawo wari watumye aya matora ahamagazwa. Aha rero umushikiranganje wa mbere yashaka kongereza igitigiri c'abashinga amateka bo kumva kumwe uwo mugambi wa Brexit abanyapolitike ba kino gihugu bari bamazemo imyaka baharira. Aya matora rero ariko asizemo imvune umugambwe Labour wahatakarira intebe zitari nke mu kugira ngo umugambwe ugire ubwiganze mu n'amashinga amateka mu isanzwe biwusaba intebe 326. Conservatives rero wanonse 365 nayo Labour ironka 203. Scottish National Party naho wiganje muri Ecosse uronka 48, izindi zisaranganywa n'imigambwe mito mito. Ni nkuru mushikizwa na Jacques Nitegeka. Boris Johnson yegukanye intebe nyinshi kurusha uko benshi bari biteze intsinzi ye. Ni intsinzi ishobora guhindura isura ya politiki y'Ubwongereza nyuma yaho ishyaka rye ry'abakonservateur ritsinze mu turere dusanzwe dutora ishyaka rya Labour mu majyaruguru no hagati mu gihugu. Uyu ni Boris Johnson bamaze gutangaza ko yongeye gutsindira kuba umudepite mu gace ka Uxbridge mu mujyi wa Londres. Amatora y'amateka muri iyi leta nshya aduhaye uburyo bwo kubaha ubushake bwa demokarasi bw'abaturage b'Ubwongereza bwo guhindura iki gihugu kigatungana no kugaragaza ubushobozi bw'abantu bose b'iki gihugu. Ibyavuye mu matora byabaye bibi cyane ku ishyaka rya Labour ku buryo byageranijwe n'igihe ryatsindwaga cyane mu mwaka w'1983 n'ubwo bwose ryihagazeho mu mujyi wa Londres rikegukana intebe nshya mu gace ka Putney. Iyi ni inshuro ya kabiri umukuru waryo Jeremy Corbyn atsindwa mu gihe kiri munsi y'imyaka 3. Ariko rero ntiyahise yegura nk'uko bamwe mu ishyaka rye batangiye kubimusaba.
sinzayobora ishyaka mu yandi matora mu bihe biri imbere. Nzaganira kuri iyi ngingo n'ishyaka ryacu kugira ngo twizeze ko hari uburyo bwo gutekereza ku byavuye muri aya matora no kuri gahunda zizafatwa mu gutera imbere. Nzayobora ishyaka muri ibyo bihe mu kwizeza ko ibyo biganiro biba no kureba imbere hazaza. Irindi shyaka rititwaye neza mu matora ni irya Liberal Democrat ku buryo n'umuyobozi waryo Joe Swinson yatakaje intebe y'ubudepite. N'ubu bwose hari intebe ryungutse, izo ryanyazwe zabikubye na zeru. Madame Swinson yabuze gusa amajwi 149 kugira ngo atsinde. Yasabye abayoboke b'ishyaka rye kudacika intege. Aba Liberal Democrats tuzakomeza amahame yacu ariyo umuco, kutarenganya no kutagira uwo duheza. Tuzakomeza kugira icyizere. Mu ntara ya Ecosse cyangwa se Scotland, ishyaka rishaka ko iyo ntara yigenga rya SNP niryo ryegukanye intebe nyinshi muri iyo ntara. Ibi bikaba birihaye ingufu mu rugamba rwo gusaba ko habaho indi kamarampaka ku bwigenge bwayo nk'uko bivugwa n'umukuru waryo Nicola Sturgeon. Scotland yatanze ubutumwa bwumvikana. Ntabwo dushaka leta ya Boris Johnson, ntabwo dushaka kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Dushaka ko Scotland igenzura akazaza kayo. Ishyaka rirengera ibidukikije rya Green Party ryagumanye intebe imwe ryari risanganywe mu nteko nshingamategeko, naho ishyaka rishingiye ku kuvana Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi rya Brexit rya Nigel Farage nta ntebe n'imwe ryatsindiye. Urakoze Jacques, turi kumwe hano muri studio na Robert Patrick Misigaro. Robert, hirya y'ejo twari kumwe twibaza ibishobora kuva muri aya matora n'ico kwirikira. Ubu wabonye ivyaraye bibaye, byari vyitezwe? Florentine, uravye amajwi ngereranyo canke vya vyiyumviro bitororokanye imbere ko amatora aba, ni ibintu vyari vyitezwe yuko abakonservative bashobora gutsinda, mugabo nta wibaza yuko bari gutsinda n'ubwinshi bungana nk'ubwo baraye baronse. None umuntu yovuga yuko mushikiranganje wa mbere Boris Johnson yaronse amajwi kubera iki ko muri 2017 conservatives vyari vyabananiye gukwiza abashinga amateka bangana uko kose? Muri iyo nkuru iheze no mu kuyitangura mwavuze yuko inamashinga amateka y'Ubwongereza yari imaze imyaka shika 3 iharira ku kibazo ca Brexit. Ni kibazo cavugishije abantu benshi ari mu gihugu, abantu bose bakabona igihugu batabona iyo kiriko kiraje niyo kiriko kirava. We rero mu kwiyamamaza yavuze amajambo make kandi asanzwe, yaravuze ati reka dukure Ubwongereza muri ibibazo vya Brexit. Ati mumpe ayo majwi nzoca ndabikemura mu kwezi kumwe. Yababwiye itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Yabigize ibintu bisanzwe, bikaboneka yuko rero ubwo butumwa bw'abantu babwumvise bakabwitabira, kuko yatowe n'abantu benshi batari basanzwe n'ubundi batora umugambwe wa conservatives nk'abantu bo mu mugambwe Labour. Hanyuma ku mugambwe Labour nyene wari kuravuga niki catumye utsindwa muri ubu buryo butari bwaboneke? Bavuga yuko kuva mu myaka y'1930 batari bwaronka amajwi make nkaya. Havugwa ibintu bibiri, abahinga bikurikirana bavuga ibintu bibiri. Cambere ni umurongozi wa Labour bwana Jeremy Corbyn. Bavuga yuko Corbyn ngo atarahwahutse n'umuntu atagikundiro canke kwa kuntu ko guhurumbirwa n'abantu yarafise, kuko urazi ko ngaha hakora za televiziyo, hakora imboga hwaniro, uko ugaragara, uko wikundisha ku bantu, hari abantu benshi bikwega bakaguha amajwi. Ico ni cambere. Rero we ni umuntu mu bisanzwe umunamurage n'umutama yikuriye, n'umuntu avuga ijambo ukuri, avuga ukuri, kukubabaza cyane kuko bazana umuntu atazi guca ku ruhande. Ivyo rero ngo harabatabishimye. Icya kabiri naco nukuba atarigeze atomora nimba Labour ishigikiye kuva mu bishamwe rya bora cyangwa itabishigikiye. Akavuga ati tuzogira yandi matora kamaramaka. Mu mitwe y'abantu benshi bacavuga ati yindi myaka 3 kandi tugeze dusubire tuyimare turi muri za mpari. Ibavuga ko ivyo bintu ari ibintu bibiri bishobora kuba vyatumye ayo majwi atayaronka. Hanyuma Liberal Democrat bobo vyabagendeye gute kubona n'intebe y'umushinga amateka mu isanzwe yari isanganywe umukuru wo mugambwe nyene bayitakaza? Tumvise ko yabuze amajwi agira kwijana.
bobo nkurikije nyine ibyo abahinga baza baravuga mu bya politiki ngo bavuga bati icyamwiciwe ni uko yafashe inzira ihushanye rwose n'iy'abakonservatives we yavuze ati mukantora ibyo kuva mu ishyirahamwe rya buraya bica bihagarara ingingo bita article 50 yatumye itanguza intambwe zo kuva mu ishyirahamwe bivuze ko azoca ayikurako ivyo rero benshi babibona nko kumengo ari ukuhindura ubusa amajwi y'abantu bari batoye mu 2016 kuva ku Bwongereza mu ishyirahamwe rya buraya bakavuga bati ivyo ntishobora kuvyihanganira ngira ngo nuko umwanya dusize ariko iyo Brexit yo bigiye kugenda gute ivyayo ibikurikira nuko bazoca bigaragara ko aronse ubwinshi y'amasezerano yagiranye n'ishyirahamwe rya buraya azoca ubuhoho atogwa hanyuma nk'uko yabivuze birashoboka yuko tariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2020 Bwongereza koko bwova mu ishyirahamwe rya buraya. Urakoze Robert Patrick Misigaro. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha imwe buri minota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Turakomeza n'ibiganiro vya BBC gahuza miryango nkuko nariko ndabibabwira rero mu kanya tugitangura uno munsi niho abategetsi baserukira imigwi ibiri ya Uganda n'u Rwanda bahurira ku mugwa mukuru Kampala aho bari bagiye kuraba yuko amasezerano bagiranye Rwanda muri Angola mu kwezi k'umunani hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri yerekeye kumvikana kugira ngo icuka kibi cazanywe n'imigenderanire yo ku mupaka w'ivyo bihugu kicoba kiriko kirahava ibihugu rero byari byatanguye gutana ku mwikomo ku mpamvu zasibije iyi nama mu bisanzwe yari kuba mu kwezi kw'icumi mu iheruka yabereye i Kigali mu kwezi kw'icenda u Rwanda rwari rwahaye ubutegetsi bwa Kampala urutonde rw'amazina y'abantu agera ku 200 rwavuga yuko bafungiye muri Uganda kugira ngo barabe yuko borekugwa ico cuka kibi kihave Uganda ikagiriza u Rwanda yuko rurungika abatasi ku butaka bwayo atanguza iyi nama rero umushikiranganje w'imigendanire wa Angola Manuel Domingos Augusto yavuze yuko mu nama baheruka impande zompi zerekanye yuko zifise ubushake bwo kuraba yuko imigendanire hagati y'ivyo bihugu vyompi yogenda neza. Turi hano gukurikirana ubushake bwa politiki bwa leta zombi Uganda n'u Rwanda bwo kugera ku masezerano yo kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi ku nyungu z'abaturage b'ibyo bihugu. Ibyo biragaragariza isi ko mu kwemera k'ubuvandimwe b'Abanyafurika n'ubufatanye bwabo Abanyafurika bashobora kubonera ibisubizo ingorane izo arizo zose zishobora kuvuka hagati yabo binyuze mu mahoro hakoreshejwe ibiganiro. Dufite icyizere ko ibi bihugu bituranye bifite ibikenewe byose bishobora gukoreshwa mu biganiro. Tuve Kampala tuje muri Afrika y'Epfo aho sentare y'ico gihugu yafashe ingingo ihambaye yo kwemerera abana bavutse ku bavyeyi badafise ivyangombwa abavyeyi b'abanyamahanga badafise ivyangombwa vyo kuba ngaho muri Afrika y'Epfo ko abana rero boja mu mashure bakandikwa. Iyo nkuru mwayiteguriwe na Pumzafirani mukayisomerwa na Jean-Claude Mwambutsa. Uru ni urubanza rwafashwe nk'intsinzi ku myigire y'abana. Itegeko nshinga rya Afrika y'Epfo rirasobanutse neza ku birebana n'uburenganzira abana bafite ku burezi, ariko abana b'abanyamahanga badafite ibyangombwa bibaranga ntibyaboroheraga kubugeraho. Urukiko rw'ikirenga rwa Makanda mu ntara ya Cape y'Uburasirazuba rwafashe icyemezo cy'uko leta ifite inshingano zo kwigisha abana babimukira hatitawe ku buryo bari mu gihugu. Ikibazo cyazamuwe n'itsinda ry'abavugizi rihagarariye abana 37 bari bakumiriwe mu mashuri. Icyemezo cy'urukiko kandi gisobanuye ko abana bavuga ku Banyafurika y'Epfo ariko badafite ibibaranga nabo batazongera gukumirwa mu mashuri nk'uko byakunze kugenda mu mashuri amwe namwe yo hirya no hino mu gihugu.
umucamanza Serbi Mbenenge avuga ko zimwe mu ngingo zashingirwagaho abana bakirwa mu mashuri zidafite agaciro kandi zikaba zinyuranya n'itegeko nshinga. Uyu mwaka abana babarirwa mu 900 mu gihugu cyose byagaragaye ko badafite impapuro zisabwa, bivuze ko bamwe bakumiriwe mu mashuri cyangwa se bakimwa inkunga ya leta. Rakoze Jean Claude Mwambutsa kuri iyo nkuru ya Pumza Fulani. Nturekure rero ni nawe baduteguriye ikiganiro cy'inkino. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri amakuru yacu. Duhereye mu mukino wa basketball, aho ikipe ya Patriots igomba guhura ku wa kabiri na JKT yo muri Tanzania mu mukino ubanza w'ijonjora rya nyuma ry'irushanwa rya Basketball Africa League. Patriots ngo irifuza gutangirana insinzi kugira ngo biyihe icyizere cy'indi mikino izakurikira. Igomba kandi guhura na Pacers yo muri Zambia ndetse na GNBC yo muri Madagascar. Irindi tsinda ririmo KPA yo muri Kenya, City Oilers yo muri Uganda na Ferroviario do Maputo yo muri Mozambique na Cobra yo muri Sudani y'Amajyepfo. Mbere y'uyu mukino kandi Patriots igomba kubanza kwisobanura kuri wa gatandatu na REG mu mukino wa nyuma w'irushanwa ribanziriza umwaka w'imikino. Muri volleyball naho harategurwa irushanwa ritegura umwaka w'imikino rikazahuza amakipe arimo naturutse mu mahanga. Amakipe 9 niyo yamaze gutangaza ko azitabira irushanwa rishigaje iminsi 8 ngo ritangire. Amakipe yamaze kwemeza ko azitabira arimo ikipe y'igihugu ya Botswana, Rwanda Revenue Authority, UTB, APR, IPRC, Kigali n'Amajyepfo, Saint Aloys y'Irwamagana na Kavese ndetse na Ruhango. Iri ni irushanwa rigiye kuba ku nshuro ya kabiri, rikaba ryaratangijwe n'ikipe ya UTB ndetse ikaba ari nayo yegukanye iribanza. Mu mupira w'amaguru tunyarukire ku mugabane w'Uburayi, Jurgen Klopp umutoza wa Liverpool yongereye amasezerano yo gutoza iyi kipe agomba kugira mu mwaka wa 2024. Klopp wasinyiye Liverpool mu mwaka wa 2015 yagize ibihe byiza muri iyi kipe, ayifasha kwegukana igikombe cya Champions League cy'umwaka ushize. Kuri ubu amaze kuyigeza muri kimwe cy'umunani cy'iki gikombe kandi afite n'amahirwe menshi yo kuba yakwegukana igikombe cya shampiyona. Kuri ubu Liverpool niyo iyoboye urutonde n'amanota 46 nyuma y'imikino 16. Irarusha Leicester yikurikiye amanota 8. Mu Bwongereza kandi ikipe ya Manchester City ifite igikombe cya shampiyona giheruka yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'intege nkeya zituma ivogerwa n'amakipe asanzwe ayitinya. Kuri ubu City irarushwa amanota 18 na Liverpool iyoboye urutonde. Ibi bikaba ari ibintu bitamenyerewe. Hari abasanga ibi bishobora kuba ari ibihe bya nyuma muri ikipe ku mutoza Pep Guardiola udakunze kwihanganira ibihe nk'ibi. Kuri iki cyumweru City irasura Arsenal ishaka kwibagiza umukino uheruka batsinzwe na Manchester United kandi ku kibuga cyabo cya Etihad. Liverpool yo izakira Watford. Turabashimye nshuti mwari kumwe natwe, amakuru yacu natuyasoreje mu gijoro ryiza. Genda Jean Claude Mwambutsa. Rakoze Jean Claude Mwambutsa. Yvette Kabatesi niwe yabateguriye baza muganga y'uno munsi. Mwiriyeho neza. None turaganira ku ndwara y'imisuha ifata udusabo tw'intanga tw'abagabo. Turi kumwe na muganga Cyril Semana mu bitaro bya Kibagabaga. Muri makeya indwara y'imisuha ari byo bita hydrocele mu rurimi rw'icyongereza, ni uburwayi bufata udusabo tw'intanga z'abagabo. Ni udusabo tuba muri iriya myanya yo hasi y'imyanya ndangagitsina y'umugabo, tubamwe imbere muri kariya gafuko ko hasi. Utwo dusabo tw'intanga rero hari igihe bigeraho tugasa n'utubyimba, ariko kubyimba kwatwo haba harimo amazi. Ayo mazi niyo babyimbye. Iyo amazi agenda yiyongera ujya kubona na kagafuko muri rusange kabyimbye kabe kanini. Ibyo nibyo bita hydrocele cyangwa imisuha. Icyo gihe rero kugira ngo utwo dusabo tw'intanga tw'umugabo tubyimbe biba byagenze gute? Kugira ngo tubyimbe buri ubusanzwe ayo mazi nari maze kuvuga n'ubusanzwe udusabo tw'intanga dukora amazi. Ni amazi asa naho aba mu gafubiko katugize. Ayo mazi atuma agasabo k'intanga gasa naho korohera katumagara, bigatuma mbese gasa naho muri kara gafuko udusabo tw'intanga tubamo utwa dusabo dusa naho tunyereramo. Niyo ukoze urabyumva ko tunyerera, ariko nitwatuze tuba dusa naho tubyorohereza. Ayo mazi rero ubundi hari ukuntu akorwa n'udusabo ariko mu rugero rwagenwe. Iyo urwo rugero rubaye rwinshi bikarenga urugero nyarwo, nibwo ya mazi aba menshi no gusanga yabaye murengera bikabyimba cyane. Icyo gihe rero ikintu kibitera, hari uburwayi bushobora gutuma nuko twasaba tw'intanga dukora y'amazi menshi, nk'uburwayi bwa infection n'urugero nka za mikorobe ziba zajemo rimwe na rimwe, cyangwa se iyo habaye nk'ikibazo cy'impanuka wenda zangije hari ahantu,
cyangwa se habaye nk'ibibyimba bishobora gufata uturosoro tw'intanga bigatuma nabwo amazi aba menshi. Hari n'izindi ndwara buriya zituma mu gice cy'umubiri w'umuntu cyo hasi amazi muri rusange yiyongera. Indwara zimwe na zimwe biriya nka iriya ndwara y'umuvuduko w'amaraso gitera umutima ukananirwa n'amazi akaba menshi, n'izindi ndwara nk'indwara z'impyiko nazo zituma amazi yiyongera mu gice cy'epfo cy'umubiri, byose bishobora no gutera twa dusoro tw'intanga natwo amazi yatwo yiyongera. Nibyo ngibyo navuga muri rusange. Narinzi ko hari aho bavuga ngo imisuha hari ubwo ishobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina, nibyo twari tubivuze, ariko ni rimwe na rimwe cyane cyane narivuze ko infection cyangwa se bwa urwayi bwa mikorobe bishobora gutera gufata bwa busaba bw'intanga bushobora gutera icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo za infection ushobora kuzandurira muri ya mibonano mpuzabitsina koko. Noneho twazaba tw'intanga twarwara ugasanga n'aya mazi twakoraga yabaye menshi, birashoboka, ariko ntabwo navuga ko kenshi na kenshi aribyo bibitera. Tumaze kuvuga ko impamvu ari nyinshi zinyuranye. Uretse se kubyimba, hari ibindi bimenyetso bigaragara ku muntu ufite ikibazo cy'imisuha? Ikindi kimenyetso buriya akenshi nta nubwo binaryana, kereka haje nka za mikorobe twavugaga za infection, ashobora kugira ububabare nabwo wenda budakabije, ariko ubusanzwe muri rusange ntabwo biryana. Ikimenyetso kigaragara ni uko umurwayi abona mbese kagafuko kubera bwa bubyimbe bwaje ari bunini, bisa n'ibyiyongera ugasanga birasa n'ibimubangamiye. Abenshi no gukora imibonano mpuzabitsina birababangamira kubera ko ububyimbe bwabaye bunini, no kugenda bikamunanira. N'icyo gituma baza kwa muganga, ahubwo abenshi baza baranabihishe kubura ko ntibiba bimurya, aba yaranabyihoreye. Iki nanone iyo ari nk'agasabo k'intanga kamwe kafashwe si kimwe n'iyo ari tubiri. Hari igihe tubiri dufatwa twose, urumva nanone ububyimbe kuri tubiri no kuri kamwe si kimwe, iyo ari tubiri biba ari byinshi cyane noneho ku buryo bibangamira cyane umurwayi. Hanyuma iyi ndwara se hari complication cyangwa se ibibazo ishobora gutera umuntu? Complication ishobora kuza yitewe n'icyateye ya misuha. Niba ari imisuha yavuye ku bibyimba byo dusaba tw'intanga, niba ari ibibyimba bya kanseri, urabyumva complication ivuye kuri kanseri, ariko ntisi yavuye kuri ya misuha. Akenshi iyo misuha navuga ko nta complication yakagombye gutera usibye kubangamira umurwayi gusa. Complication niyije iba yaravuye ku cyateye ya misuha. Ibyiza rero ngira ngo ni ukuyivuza. Ibyiza no kuyivuza cyane iyo imaze kurengera, kuko akenshi nanone tugira inama abantu kutayivuza cyane ikiri mitoya, kuko ntabwo bibangamira umuntu. Bayivura bate? Kuyivura ni uburyo bunyuranye. Hari igihe bayivura bavoma y'amazi, ushaka gutera mu rushinge ukavoma y'amazi ukamugabanyiriza, ariko ntabwo bivuga ko bitagaruka. Buriya twadusaba turongera tugakora nk'uko twakora bikongera nyuma y'amezi runaka, ariko kuvura neza kugira ngo bikire ni ukubaga, kugira ngo umurwayi atazongera kugaruka imbere y'umuganga. Y'amazi se twadusaba twakoraga turongera tukayikora, ariko mu buryo bwagenewe ko buriya wenda kagafuka ukuntu bakagenza bakagahindukiza, hanyuma ibintu bigatungana. Amazi arakomeza agasohoka, ariko yasohoka agahita ayenga, reka mbyite gutyo, noneho umurwayi arakira, agakomeza nyine afite ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Nta kibazo asubira uko yari ameze mbere. Hari inama mushobora kugira abantu kuri iyi ndwara y'imisuha? Twavuze impamvu zinyuranye zayitera, wirinda icyo kintu cyose cyatuma haza ayo mazi uburwayi. Akenshi iyo wirinze ibyo bintu ntabwo biza. Ngibyo ibisobanuro ku ndwara y'imisuha ifata udusabo tw'intanga tw'abagabo. Arakoze rero muganga Cyril Semana. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo byanyu i Kigali ku gasanduku k'amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga baganira. Imbere yo kubasezera rero ndabibutse yuko ejo ku munsi wa gatandatu ari imvune ivana, aho tuzosubira muri Kivu y'Amajyaruguru na ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ivura imvano rero izokongera ihe akaryo mu gice ca kabiri abakunzi bayo ko kubaza ibibazo abatumire bayo ku ntambara iri mu misozi ya Minembwe.